Akiumia giki wa gĩũthi gĩa Kaende Jackpot na nowe muhotani wa 15 kuma rĩrĩa gĩũthi gĩkĩ kĩambĩrĩirie. Muthoni andĩkĩtwo nduka-inĩ ya kwendia irio nyũmũ kaunti-inĩ ya Meru na ahotanĩte ciringi 500 thutha wa kũratha mĩbira 12 harĩ 13. Augĩte ekũhũthĩra mbeca icio kwanjĩrĩria biacara yake ya kwendia irio nyũmũ. Jaribu nikapata 12 out of 13. Hii mchezo si ya uongo, ya ukweli. Mimi ningewaambia wengine wacheze tu, Mungu atawabariki, siku yao itafika kama hii yangu imefika. Kazi yangu mimi nafanyanga ya serious na nilikuwa nimeajiriwa, sasa nitafungua stall yangu. I thank God. Susan ndio mshindi wetu wa 15. So far we have given 15 people 500,000. You could be next. Imagine kwenye hii jackpot ya Kaende ni guaranteed. Lazima kila wiki tupatie mtu. Na sio lazima upate game zote 13. Bora wewe ndio umepata the highest correct prediction, unapata 500,000. Very simple. Chukua simu yako, SMS KJP, utume kwa 29063. Susan alipata 12 out of 13. Wewe utapata ngapi? Imwana cia Kajiado FC niranyitirwo draw ya bao imwe kuomwo ire mucie na imwana cia Mwatate FC thĩinĩ wa mbĩtĩka ya 29 ligi-inĩ ya mũbira ya National Super League ĩrĩa yathakirwo kĩharo-inĩ kĩa Ildamat Stadium kaunti-inĩ ya Kajiado. Kajiado FC nĩo mararĩ a mbere gũthaka na neti ndagĩka-inĩ ya 69 kũhĩtũkĩra mũthaki Bwana Shukri Abdi, no ndagĩka-inĩ ya 10 thutha ũcio Hilary Ochieng araigananiria Mwatate na gũtigĩrĩra nĩ mainũka na point ĩmwe. Rĩu Mwatate FC marũgamĩrĩire namba 14 mũrũgamo-inĩ wa ligi ĩno marĩ na point 28 thutha wa ngucanio 28. Rĩrĩ nao Kajiado marĩ namba 15 na point 22 harĩ ngucanio 29 iria mathakĩte kĩmera gĩkĩ. Concede 1 goal. Second half tumerudi na energy, tukapiga comeback na tukawin, tukapata ushindi 3-1. Na tumekuwa na first leg challenges mob kwa sababu sana tumekuwa challenge ya transport. Due first leg tumemiss game mbili, tumepanda kwa game mbili yawe due to lack of transport. Nikaomba kwa wale walikuwa support la season wajitokeze tu tena. Pay season tungangane, tukianza second leg tuanze fit tusimiss match hata moja. Tukimiss match moja tutakuwa out of the league, tutatolewa tu kwa league. Nitago Robert Mwangi thakagira 11 FC. Leo game ya leo tuwathaka wega first half, especially first half tuhota ku dominate game, though tulikuwa less. Tunataka tuledo anana tuhota kufunga first half. Second half twagea na platform wege game ya cenjia na opponent wetu makoro mari iguru muno, which is a dominate game full time na wakaweza win game 3-1. First leg yetu imekuwa haijakuwa encouraging sana, imetu challenge sana, kumekuwa na challenges mob, though tumejaribu game mingi tumepoteza, zingine tumepeana walkover na tunajaribu. Second leg kuna venye tunajipanga, at least hiyo game vile ilikuwa tujaribu ku up game yetu na second leg to win hizo magame zenye zimebaki. Timu ya mufira wa magoro ya Bull Youngsters aria moikaine na ritwa rĩngĩ Kasoro Bahari nĩ mahotete timu ya 11 Tizro mbĩtĩka-inĩ ya itena rĩa mbere ya rigi ya muhuro wa gĩtarũ kĩa Rift Valley. Bull Youngsters aria marathakagĩra mũciĩ kĩharo-inĩ kĩao gĩa Kasoro Bahari maronirie ageni ao rũkũngũ ngucanio-inĩ ĩno makĩyũkia ũhotani wa bao 3-2 magĩkenera ũhotani ũyũ. Athaki a Bull Youngsters maugĩte yũkĩte gatagatĩ ka mathĩna kĩheri marĩa makoretwo makĩnganĩra namo. Second half twagea na platform wege game ya cenjia na opponent wetu makoro mari iguru muno, which is a dominate game full time na wakaweza win game 3-1. First leg teams mob ikiwemo moja wetu sisi wamemiss game most kwa sababu ya lack of transport. Napita team most kwa ile geto zina hata fadhili, ni individuals tu wanajigather here and there, ndio inapatikana team inaenda. So inakuwa sometimes watu mfuko iko mbaya pia vile saizi kuko unapata game weekend nafika mnaangaliana hakuna ado ya kwenda game na bidii mepana cover hiyo game. Tukaũcokeria ngatho cia mwanya nĩ kũnyitana ithuĩ hau naho tũkinya mũthia mohoro maitũ mataũkĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũmĩrĩri iria tũmũkĩrĩte nĩ nyingĩ mũno makĩria kũrongoreria
Oroshiga nona tukirikiria mundu gitwo Nagi wa Njau ari kuria mwana wa Muthure ni mwana wa Kabete thiini wa kaunti ya Kiambu. Arauga mothe mari mathondeka gukuria bunge twina hinya wa gukorwo tugicangira hari uthondeki wa mawatho korwo no tumenyithio mahinya maria tukoragwo namo turita muingi wa bururi wa Kenya no tukorwo tugiteithika haya hari mutheo ikeneta Ben Tyrus Dirago no kuma kiria-ini akirauga ndaumaga mitambo-ini ya Inooro TV. Na aria mari mweno uyu ni ndrona mundu gwetwo Wanjiru wa Kimani mundu uretwo Maina aratwirorera kuma Webuye tuonagwo kuraya na mucii na he mundu uretagwo Wambui arauga tugeithie aciari yake aria ni wa Kang'ethe me mwena wa Matangi. Mundu gwetwo Teresia Wanjiko ari mwena wa Gituamba uko ni hakuhina Mlango Soko akiaruga ari mitambo-ini na natucokeria ngatho cia mwanya ni gukimuhe motaro moria maundu mahanika kuria bunge-ini ya bururi. Tucokeria ngatho cia mwanya ni kunyitana ithui kiturikiria hau kumana na mathaa gia no tuko mwega rucio ni muthenya wa Ndurumeni. Tucemani muthenya wa rucio ririkana budget ya bururi igathomwo muthenya wa Aramithi tariki 15 muthenya wa rucio tukariririo horo wigie budget yo jetago muriki wa Mucoki Giano tuko mwega tuma hamwe na Wangari wa Maceria ari mumemerekia witu na ruthiomi rutauri na njira ya cieko. Ngatho cia mwanya ni tukenaga muno riria wanyitanira na ithu ndumwe na kwaraniria na ithui iguru rigie mohoro matiganite maria twakorwo tugikurehera ni ngikwendithirio tuko mwega jetago Gathoni wa Njihia. Mahira ndirakwira ndukaigue uru